Irama ina ba telefusen yo masih bakazoai tes periso. Moroi ba studio mini Helemoyo ministry ma obai itafefu salam holistik. Tauno gedededa baba mondondongo taromelo walangi pamanganda ita. Masuno mafola khemin daugi Yehova lo walangi ma. Meotehege khemazu gina te andre falu khadra aga baba mondondongo taromalima. Hede khema bukai dedema dama fondondrongo daromalima iaduhu daromali lo walangi ba minggu dania ba tanggal felevitu bawa sifitu tehala moroi bazura luka faza feleziwa ngabwa sara irugi fulu imane daromali lo walangi ba me ia miomo ba Yeriko iterem banua bahizaniha sakai odui satua zane mabeo so anaa ialui ba magi Yesu haniha ia batebai baba atoniha menosi de ideniha ia baitari-tari fagohi i anoisi dola marafala ena i ila melalania dania dae pamerugi dae Yesu ba ifalga herenia imane khenia hesa kaio ta itai aetou le esatola le medoyo mokheu tomeu ma ekhe bayalio mitou i heyo mo Yesu o muso de dunia. Bamela ila dae baku mekeke irafefu lamane. Noma ia tomeniha sebuah hore. Basoza kayo andre imane kezo aya. Hiza ube bazinumana zimatonga zisokhegu tua banasoni limoguniha hadia ia bamenrua ufabali bamuli baimanekenya Yesu no faluha bangorifi zisamba omo ande ma ekhe ma ubuga berahamo saat ia gei pada esa moinononiha baba ngalui sino elungu baba bangorifi ya ia irugi dae daromali lo walangi. Irama ina ba telefusen yo masih bakazoai tes periso. So sambua ilustrasi di basogu. Imane. So sama saniha mo iya bagosali. Pamerugi gosali me ina tu mangombaka bandrita. Le nini ya gi banu hono ke dunia baba mondondongo taromelo walang iza basi lemu denade namoli hapenia hotel tabayangkan sedang khotbah badrita le nini tiba-tiba moli HP letelah hadiah nada deringnya nasa fefuher awila fajiyah kira-kira pada grogi ya, abu dedenya bangalu hati ya bang, nono zarewania. Cimana gay terganggu ya wana nama dafandita gay. Kira-kira muribami baraya balangsung itegu ni hada. Fefu hereni hau ila fagi. Kira-kira ia merasa sangat-sangat bersalah. No ada ena sama ngabuli ayomo. Ito huga na sa fuomonia abe-abe amu kekek. Itahiga wa omonia. Armani sendragon na megepa. Abalebu nu HP mu. Mainola ilani HP mu ada. Mungkin ke HP baru ternyata. Irege sepanjang waktu irege tanowi ya iya le hono de dunia. Ena hono de dunia. Bongi-bongi ba ilo mo fana mo ya maner ba kafe.
ilau maminu. Baberme sedang le ahono de dunia masih sokhnya ba aila ba faatau irege grogi ya hadeza lua no ba itimba galasi genia ai kuto aboto galasi ahore aduba idugu badana sa idugu merasa bersalah ia hana masih terada dunia ibi same gena same latahige la salahkannya bagosali inana nasa ifalua kesalahan zuba kafe tapi hadia zalua to hare zo halo bakafe bermei ila bahule agak le nyaman niha andre yau gelikannya soal bakafe hana pa hana hezo soda uheta soal bakafe no mege iheta galasi ino gaboto i osi ni dana no mege ifuli hale galasi sibohou ifuli bekhenama iramaina ada zalua imaneta dunia lebih ahono de dabe amui bakafe moro bagosali na bagosali la salah kemana ita sedangkan bakafe si salah ni faluada balahau gelihkeun ramai na batalifusen yo masih bakazo etes keriso pada romalilo walangi sino tabaso mege batuho ni fatune yaya dae măi Yesu heu fatome măi Yesu heu fatome irama ina batalifusen yo masih bakazo etes keriso sakaio no asese tarongo de niha andre hana memang pada romalilo walangi kisahnya no adogo-dogo le anau tapi sangat menarik ya andre no ide-ide niha ya iya andre sanemabeo Pasambua kisah si sangat menarik berba ide-ide nia meme Yesu bayeriho o masih ia ila Yesu ada ni faluannya irama irai ilau manei bahogu geu ama ina hana ba sangat menarik ba auri zakai o andre ada berme ide-ide iya ma berme sanema beo iya na tabaso ba faza feleziwa andre baduhu ba auriza kai o andre ba menarik hadia da berme meikhenia fatome Yesu sakai o andre banu sanema beo Sanemabeo anda banono Gizraeli bano fagele-gele baniha sebahor. Tabaso da bazora Matayo oya ijelaskan da ifagele-gele si irazane mabeo andre niha sebahor ira alabe sohore-hore irege banono Gizraeli mabaniha Yahudi secara khusus terava rizai o terteraza ngila amakoita variable bah varizai o ke zanemabeo andre haram hukumnya alaka tebai faluha tebai fahuhu terasa enamai fatome berarti na fatome falulumanga berarti menjadi sangat dekat Allah kada tebai. Pada apa sambo zile tema todo barizai o basangil amakoita me ihala gangetula Yesu wa omasi ia fatome kezakai. La maneta dera ada lei ila
Yesu Andre vaniha sebuah hore zakaioan. Ana vao masih ia fatome baniha sebuah hore. Ada zalua. Lefa ahono de bakra farizai. Lefa ahono de bazangila amakhoita. Bahwa atome lo da lalau mu ke. Hana ba mu ke irama ina ber menofa gele badedera zane mabeu Andre ba zebuah haur hana ba tola si mane dau ana bala fa gele sia bandar alave sebuah haur bahannya zakayuan rama ina batalifusen yang masih bakazoete keriso pada romali Andre beo Andre tengah fofo na Bali Indonesia iya bea cukai pajak beo Andre te ovuloi iya bagamava mate hal iya naso sinenge manasoni famavada pala hal pajak asese tarongo da sekian persen pajak bahiza irama iraina baginata bagamabula lisibohou baniha Yahudi banoso ira parembava soi Romawi irege irama iraina bambanua sinolak kuasai padahal lagenai si beo lahale beo bazamava bata tu mana latutuyu hanihazi tobali sanema beo walaupun baginda tada sanema beo ada tengah pegawai pemerintah tapi ditenderkan kepada pihak swasta. Nah bermeya ira soi penjajah lelai lahani hamane jinangnya mugenai si beo ba banua dae. Andre basane ma beo biasanya lahale moroi ba orang pribumi istilahnya. Pada ata ilah ba le omasi ni Yahudi zane mabeo Andre sodum ruang awal ya da mesane mabeo Andre pano sohale ba penjajah baba ngobuloi beo ba ya banua irege mufagelesi ira zane mabeo Andre sama dengan pengkhianat dianggap pengkhianat hana bereme ya ira ngobuloi bani habanua bea dan nota ila bava maluara da Ramadannya babehede zakai nasoni limogu niha hadia iya berarti bava maluara halewe da suka-sukara bereme ni ila Romawi nusuk target artinya setiap bulan harus isi sekian lalu hezusoi halus to bali harenia atau iwi sasae permainannya balapangan dan zane mabeo Andre ulen no amedola sambua sae perusahaan iya dan badai tailah bahasa kayo Andre satua zane mabeo dan no pasti me satua zane mabeo iya kayo mu anak iya coba bayangkan niha si kayo niha so anak tapi dikucilkan oleh masyarakat tentu isa perasaannya dua bereme mu be tanggung jawab bang buloi beo pahau gamana so masih ira sai padahal lafate embeo o ya mana ni fadulura niha au gazi kalau bambabara tera-terame o ya zo halewe kenia sakayo Andre satua zanema beo Andre va le mana hadai variable ira
Malah lah legang itu lamane alah haram hukumnya. Babe ama Yesu bayariko irama iraina ba irongo da sakai. O mansi ya gai faluka ke Yesu. Itara tadada ula zimane memoi nama da Jokowi mi hagabong. Ya ita fefu niha. Banu o mansi ita faluka. O mansi ita fara utanga. O mansi ita ya tak ilat. Sehingga berusaha dengan berbagai cara. Sogei si viral barbarda. Bisa ena tola faluka ke nama da Jokowi. Eno laba ira pas pampres. Melalui lalai ena tola faluka ke nama da presiden. Ula si mana zakayoan. Ero hezo soma Yesu irama iraina. Babada oya siwa ni ha obulo. Atara tada hebi same ibe egezi limangahana Yesu. Padahal sahai ramatua. Berarti eroh itu sama Yesu bagi sambo banua, ubulo niha ngahene wa oya. Coba bayangkan, no ubulo niha mungkin olah fasuido da Yesu, niha oya si baik. Sakai o, meno ide-ide iya, apalagi saya nafuri so iya. Tentu mana leika maherenia Bapak Magi pada Yesus. Tentu penasarannya. Hana sangat tertarik nih ke Yesuan. Andra ba ilau mangira-ngira. Ayo le soak. Itu lalada adanya pada Yesus. Da u baloi ia bada ba ulau mana yawa bahogu keu. Memang atu-atu zakayo andai ramai rai. Iramai raina soaya Yesus Kristo me ia bagulidane baba ngeheli si sohor. Sakayo ande badode niha sato tera varizai obasane mabeo asangi lama koita vano niha ni areu. Tebai variable beremenosane mabeo ia. Alaka na faluka. Hadani falua zo Yesus Kristo me irugi ga mau du giuda. No ila vaso zakayo ya bahogu giu. Andre falga hurunya yao. Ayo ke zakayo. Zakayo ta itai eto. Luar biasa ya. Tentu zakayo sangat senang ia hana. Yesus Kristo ilahan ha zakayoan. Bahkan bagi kisah-kisah sebelumnya lihat ini fatun depan pernah faluka ira. Terbukti Zakayo sangat penasaran ia. Tapi iilah ia Yesus. Tentu pada sokenya pak musuh duduk. Wah, ya waktu Andri iilah rodo Yesus. Iba ke gutai-tai eto. Itu kan sahayo kena toda Yesus. Le saletola le mai doyo moheu pomeu maeh. Maehan remai do tomeu. Ramai raina nihani areu niwa ala kafaluka iwa kenya Yesu meito fatome kau tentu bisa perasaannya. Nah istilah anak muda lo sesuatu banget perasaannya omuso do irege dai via meito lula sei sabia minya to tahu naliru mana iya iruru ya via meito ramai nan yo masih bakal Yesus Kristus. Baba omuso de zakai. Ma ia tau itema Yesu me yomo bakenia. Ilau fatome falulumanga Yesu kenia. Ni hasebuah hore me kenia Yesu. Ani ha Yesu Andre pagi noto dau. Yesus yang sangat berpengaruh terlepas dari dia sebagai Tuhan. Tapi bagi neta daya sebagai guru sama hae ni hasi sangat berpengaruh pada taila bahedu semua ia ribuan ni haobulu. Me ia ke zakai. Ni wa eran ni hasi buahor.
da azo ke warizai o da azo ke zangila amahuita. Tapi badai aboto badededa wafe ama Yesu bagulidana tengah baniha satule. Masu ini hasanguma atule iya. Tapi Yesu maya bagulidana baniha sebuah hor. No ta ilahi bisa memo Yesu. Mesonra alave ni rau bawe wau. O masih ira late bukaran ra alave ande. Tapi ada ni fo Yesu. Lo hede-hedenya bai surat atau dana. Melafagi hada ni surannya yo bada. Ani hasil hor bada yo fana ya babane. Pati bada ta ila Yesu Keriso itema ni hasil buah hor. Tengah babangu hukum ni hasil buah hor. Penerimaan. Dia menerima apa adanya keberadaan mereka. Dan ini kuncinya Irama ini. Menerima Zakheus dalam keberadaannya. Dan hadir selalu Irama ini. Sakaio. Menomaikannya Yesus. Meitima ia Yesus. Meleikucilkannya Yesus. Meleiharamkannya Yesus. Melei alakha ia Yesus. Aboto bada dunia. I lagi bannya sebuah hore ya. Pergi haywa. Yore malkandre. Matonga moroi baharato gu basi sokegu ube efanolo ziluman. Luar biasa. Nah sebelumnya Zakayo terkenal sebagai seorang penindas. Berme ihalem beo teramoroi baniwa. Ya dato balian niha yang murah hati. Nah mega terkenal ya niha sifat limo bahaywa. Nah soni hani limau gu mege. Ba ufulikenya ufo menrua. Luar biasa. Ayo da Yesu. Sangat omuso dua da Yesu. Ayo mau ke Andre. No faluka Zakayo, no faluka zisambo om Andre. Wa auri hana meya iya gei ma ubu kaberahan. Irama ina ni masih bakazoe Yesus Keriso. Baba auri to bagulidana ande asese si baik ke daya itanya Keriso. Tahu kuna beda. Tera-tera na hadiah iya zifasala ni faluania. Lo ayat tu tafatuna tunde. Seakan-akannya itu satu. Maka anda belajar itu meroi ke Yesus Keriso. Baya iya, moya to bagulidana, baba ngeheli niha sebuah hor. Melalui penerimaan yang penuh kasih, tidak mengucilkan. Ragi hada salua, Zakayo aboto bada denihan niha iya, baye soaya Yesus Keriso ifaduhu bayual baka Zakayo, wa faluha Zakayo basi sambwa omo. Wa auri sile itu. Ya mutolo ita lo walangi mengandre itu. Sahwagele tua Yesu daroma lima. Ebe eva maha ema Zakayo. Iwi saya bapa ngaluya u. Basi mana genda uga tua Yesu wa etema ya sifau fa omas. Irege Zakayo o musuh di dunia. Ba irege ifalalini gera erania. Tobali ia sanolo silumana. Bahadia ia megina no ilimuniha ba ifuli i ali. Daozo masih bapa urimande tua Yesu. Nasoke maba malalini era-era. Sao hagelu no humete nda uge gema. Yaduhu. Sao hagelu ramai raina. Roy bahele moyo ministry mau baita. Salam holistik.